Ada berbagai hal baru yang terjadi mewarnai Perang Rusia-Ukraina hari ke-226 pada Jumat 7 Oktober 2022, seperti hancurnya Kamaz Taipon Rusia setelah dihantam serangan Ukraina. Penampakan bangkai Kamaz Taipon diunggah militer Ukraina di Telegram pada Jumat. Disebutkan penghancuran kendaraan tempur Rusia tersebut terjadi di Isium. Kamaz Taipon adalah keluarga kendaraan MRAP lapis baja multifungsional modular Rusia yang diproduksi oleh pembuat truk Rusia. Kendaraan tempur bertanda C tersebut tampak hancur dan tak dapat difungsikan lagi. Ukraina mengatakan pasukannya telah merebut kembali lebih banyak pemukiman di Kherson, salah satu dari 4 wilayah yang sebagian diduduki Rusia. За сутки поражены 8 пунктов управления Вооруженных сил Украины, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах. Уничтожен 4 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное Донецкой Народной Республики, а также города Запорожья. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 2 украинские батареи реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка Донецкой, в районах населенных пунктов Червоноармейская, Дмитриенко, Шарибная Херсонская область, Покровская, Полтава, Троицкая, Луганская Народная Республика, Орлинская и Москвино, Донецкая Народная Республика. Кроме того, в воздухе сбиты 3 снаряда реактивной системы залпового